Pozdrav ljudi, ovdje je Mihael i Leon. Danas snimamo u Battlefieldu 2. I pokazat ćemo ljude u Battlefieldu 2 na multiplayer. I pokazat ćemo vam kako profesionalci igraju Battlefield 2. I zezaju ljude. Da. Ajmo krenut. Ok, da počnemo. Ja ću, ne znam, bit ću specijalne force gore tam. Ajde. Hoći ti. Napokon. Hoći. Oprostite što mi šteka, no prilično mi je usran kompjuter. Evo ga, ova ima bombe na svom autu. Tadam! Ma daj! Ovo je bilo zakon! Dobre, sve dvije strane još uvijek ima bombe. Barem. Bombe su se zalijepile ko kolači. Baci bombe na kuću, možda će razvaliti kuću još više nego što je razvaliti kuću. Dobro, ej, ajde baci bombu na čovjeka. A daj, toliko mi šteka da ne mogu vjerovat. Čekaj. Ljudi, ako niste znali kako poletiti, onda samo nabacite ovako. Legnut ćemo. I letimo. I sigurno smo... spasio te tipac, hvala ti. Sada ćeš za uslugu dobiti bombastični sendvič. A šta je ovo s mojim kompjuterom? A nemam pojma. Možda je bolestan. Sestro, provjeri ga. Imam pa ovu zastavu. A daj, ne mogu ovako nešto snimati. Čarobni ljudi napadaju. Bit ću kao neki profesionalac. Uleti ovaj dim. Sve sam ih ubio. Oh yeah, Sada? Imam neki osjećaj da mi kompjuter šteka, da li ti imaš takav osjećaj? Ma da. Sestru, provjeri ga. Dolazim gospodine Peliću. Jej, naša zastava. Kao prvo, ja se zovem Leon, a kao drugo, ovo je Mihael. I kao treće, niko od nas nije Pelić. Ti si Pelićka, Pelićinka. Pazi ovo, ide im bomba. Ops, sorry. Da, bravo njima. Ćao ljudi. Ajmo ga dijem. Napada do sada. Šta se događa? Šteka! Sestro, provjeri ga. Sestro! Sestro! I ubio sam ga. Bravo meni. Evo još jedan. Sorry. Eto, ne moram ga provjerati. Šta je bilo, Tenkiću? Malo si se zadimio, a? Koliko si već u pečnici? Jer vidim da si malo zadimljen. Kome? Derek, pomozi mi! Sestro, hvala! Aj, majku vam! I da! Ajde! Razbi mu tu njegovu ružnu glavicu i stavi u pečnicu, nek se peče na 150 sat vremena. Jaja sam ga. Jajca se peku i dobiš kajdanom. Ajmo biti Spiderman. Ne. I tako sada padneš ko Spiderman. Pomoć! Ja zapravo nisam Spiderman. Ja nemam pojma kud ću otići. Baci mu bombu. Rikavam. Skoči. Spiderman. To je Tarzan. Da, fakat, to je Tarzan. Dobro, možemo biti i Tarzan. Tko god da budemo, čekaj da si setam set home ovdje. Auti prelazi kod tebe. Ja doživio kak sam ja car. Dolazim.
nema vremena. A daj! Prestani crkavat. Zapravo da. Pogazit ću te. Prijekni, imam oružje. A je ti neko. O, nekog je ubio. Ups. Ej, ajde ubi svog. Kaj je taj to rekao? Abuja Hamad Žil. Sergoj živi. Arrive in mutarijet. A znam to kaj oni kažu, nešto, arrive in mutarijet, arrive in mutarijet, tak neko stranje. To im vjerojatno znači, no nemam pojma. Dogodilo se sranje. Kako velikodušno. I ljudi, to će nadam, neće to biti sve doba epizoda, kaj meni, nisam toliko glup. Ali ti jesi toliko glup. Da, kao da ti nikad nisi pao na testu iz matematike. Dobio sam jedan. Neki čudni čovjek napada. Ko je to ko dobio? Ostavi me na mir da živim. Doživi sada šta je ovaj tu doživio i to već 3 puta, ali su ga spasili. U glavu. Napad. Ravno iz pečnice. Čekaj, sada ću med. Derek! Medik! Medicina! Treba mi sestro medicina! Stavi mi medicinu! Cerko sram! O, ponovno sam živ. Da, bravo. Pazi, različite tank. Čekaj, imam bolju ideju. Koliko se počela? Raznesi tank! Koliko je tank već u pečnici? Vidim da se je malo previše zadimio. Moglo je bacio bombu. Aktivirao je. Tak se leti. Ovo nije prvi put da je aktivirao bombu dok sam ja bio na njoj. Već mi to ljudi rade 1000 puta. A vi ljudi, posjetite drugu epizodu. Adios amigos.